O le launga le suafa mamalo o le atua le tamaa. Le alo ma le anganga pa ia. Amen. Maole matua o le launga le tusi sa faitawina ma le whenga inga fau. Tala leia Yesu Keriso na wha mawina e mātai o ilona mtau koe lua. O whaonga ina le whai upa e sifuru ma le ono. E whai ma matua whafonga tuto e faitawina. Ua iloa he rota ua le ngia o ia e mākoi. O na tele ai lea o lona ita. Ua awina atu e ia nisi e fasioti tamatane uma i petere ema e o iona tua o i uma. E a fua ie ua lua o lato tausanga a toa mae ua pito ana iai. E whata tau iona pō na matuasu e ina tuai i mākoi. O le manatu au tu o le launga e tusai ma le whasinonga le tusifai tau aso e whapea. Sola anga ia saunga le mu. Sola anga ia saunga le mu. Flight to safety. O le upu sola anga e sauma le upu sola. Sola ese. Po le aru ese wha lilo lilo lea mai se no fuanga. Po le tamo whai lea i aru ese mai ai aua ne iloa ni tangata ua leo toi iai i lea no fuanga. O le saunga le mu. Ai se saunga le mu i se no fuanga. O lona winga e fia fo i tangata e no nofo ai. Ai awha pēe le ai se saunga le mu. Le ai se fi le mu wa na o vevesi ma mea e tutupu i tonu o le no fuanga. O na tupu loa lea o le la sanga lea. O le alu o le sola anga. Pe so sola ese e sa ili se no fuanga e maua ai se saunga le mu. Ai foi le sola anga o la ngona ma manatu o tangata. Ngā ona whea ngai le tangata ma lui tau o le soifuanga. Pe tofo ina foi le soifua whatua tua. Pe ua mua foi ni tala i se sa pe lei loto maanganga. Ua maua ini maiti ngā. Po nisi foi ua ho iai le wala au o le atua. Ona la ngona lea o le uleo lea. Ua sola foi la ngona. Ua sola fo i manatu. O le vaenga o le tusi a mātai o lea na tātou whaitawina mai le mta upe e loa. Whai upe sifuru ono, sifuru fitu, ma sifuru mane walu. E leo tā ua ai se sola anga. Po atangia mai ai se saunga le mu. Ai o loo tala noa i le tupo he rota ma lona ita. Ma le whaatino ina o lona ita. Ai o le whaatinonga o le ita o le tupo he rota. Ua atangia mai ai le ai o se saunga le mu po se fi le mu. I to tono lea ai po lea no fuanga. Ai le se tangata e nofo a ita. E ta tau lava o na iei se mafuanga na ala ai o na ita le tupo he rota. I le matanga o le mata upule nei e lua o le tusi a mātai o. Mai le whai upu e se furu tolu. Mai le whai mua e o le whai upa e sifuru malitoru. O loo whamatala ai le o atu o mākoi. Ma whai loa i le tupo he rota. O loo lato o mai e sa ili le si tupu. Po whea o whanau ai le tupo tangata iutai. O le mea moni lava e le ilongo maalie ia he rota nei tu ai ngā whamatalanga. O whea ni mea o loo tala noa ma le tupu. Ai la ua whai ai o loo mai e sa ili le si tupu. Lea e whamatala e mātai o le whai upo e tolu. O na whaalongo ai lea o he rota le tupu o na atu vale ai lea. A toa fo'i ma Jerusalem. O le manatu o he rota. E iei le tangata o le asuitu ulanga ia te ia. Mai e tatau o na whai ai sana fufuanga e le tupu fau lea o mai mākoi ma whailo mai. Lea na whai ai loa e rota i mākoi ma whapea. O atu ia o tau, i nā matua sa ili ia i le tamaititi. Pe a o tau i loa, i o tau whai loa mai ia te au. O au fo'i o te alu atu e ifo atu ai ia te ia. O le whau punga i nā matua sa ili i le tamaititi. O le ata lea o le naunau tele o le tupu o he rota e fia maua. Po o whea iei le tupu lea o whaalongo iei.
o se ngangana e tau whamatau. O se ngangana tau whaalata, ma se ngangana whau. E whawhewheo na fia ifo le tamaititi, a o ia o le tupu. Pei tai e le ito e fo i le au makoi. Ina ua uma o na lātou maua ma whailoa i ma le tamaititi. O na whailoa i lea o le angelu le miti. Aua ne ito e fo i a he rota. A wāolo sa ili a te ia e whasioti le tamaititi. So o iai ma le whaalinga a le angelu ia Iosefa. E alu e ave le tamaititi ma Maria e oi e kupito. A wāolo sa ilia he rota e whasioti. Lea ua tangia mai i sola anga nei e lua. E le ngata o sola anga ma koi ua le to e fo ia he rota. Ai o le sola anga Iosefa ma Maria e ave le tama nei maua he rota. Ua tangia mai ai o le atua lava na whama ite i nei sola anga. Ina ia o i se nofuanga saunga le mu. Ia aua nei yo o le oti e peio na nau i le tupo he rota. E wha o i le tamaititi. O i tonu lava lea na tupu te leila ita o le tupu he rota. E peio na iei le whai upu o whaima tātou matua. Ua i loa he rota ua o le ngia o ia e mākoi. O na tele ai leo lona ita. Ua awina atu e ia nisi e whasioti tamatane uma i petele ema. E o iona tuao i uma. E a fua ie ua lua o lātou tausanga. A toa ma e ua pito ana iai. E whātatau iona pō ua matua sa sueina atu ai i mākoi. O le whātinonga leo le ita o he rota. Ua matua le ai e se file mu ma se saunga le mu. I to tonu o petele ema maona ai. Ua o lava ina mau ai ola ma soifua o whanau. Le mafuanga le na tupu ai o na whama ite. E le atua le sola anga Iosefa ma Maria e ave le pepe. Ina ia whaasau ina ma saunga le mu. Ai pole ale mae o le tupu o he rota. Na manu malo pea le alofa lave ai o le atua. I lona au le pele. Ma whaasau ina ai lona soifua. Ina ia whaataunu ina le alofa tu no le atua le lalolangi. E ala i le whao la tanga na whaatino ina Yesu Keriso. Le alofa lave ai ma le alofa pui leo le atua. Lea sa afi e tā vita i lana salamo e peo na tatou whaita wina mai le whengenga tuai. Whaonga e tā vita ata whaatusa. E tau mawhai e whaamatala le atua manona alofa pui mo le tangata. Lea e whapea ai o le atua o le leo ma moe le lei. O lana la au ma lana tō e wha mawhana ia. Ma sani le lei tā vita i tiute e wha leo ma moe. Awala na nganwenga lea sa whai e tautua ai lona tamā ma lona ainga. O tiute o le leo ma moe pui lana lafu ma moe. E te taua na yeisa na la au. Mase tō. O au penga ia le leo ma moe. O le la au po le rod. E whaapea e whaisi ma mafa. E pei e fōlingo se pate. E uu le leo ma moe. E whao ngā e sasa ai ma tutuli e se ai manwhi ai. Po fili o atu e tamu whai. E ai ma moe ma lamatia. Ai ole tō. E whao ngā le leo ma moe e wha sino. Kaid. Wha sino ai le wala. E o ai ma moe ina ia saunga le mu mai o lātou fili. O le wha matala ina la e tā vita o le atua mano nā lofa i le tangata. O le atua i eila na la au na te sasa ai. Ma tutuli ese ai o tātou fili. O lo la matia o tātou wola. Ai whao ngāla na tō e wha sino ai tātou. I ala tātou te maua ai le saunga le mu. Lea e wha iu ai lava le salamu a tā vita e wha pēr. E moni e muli mai a te au le anga le lei ma le alofa i aso umolo wola. O te nofo fo'i le fale o le alii yaso umalava. O le alofa lea wha le atua. E muli pea yaso umo le soifua o le tangata. Ina ia tau nuu le tangata i lona mota. Ma nofo ai ma le filemu.
ma maua ai le saunga le mu. Le tatu e kalesia ma le tapua inga le nei tai au. O se fe au fo i lea o le tala le lei mo i tatou. E ile manatu o lea ua lata ina tu taula i whanua. Sa o tau tai mata palapala o le ngaluenga le atua i le nei tausanga. A e taritonu foi. O se savalinga lava sa fea ngai ma le tele o lui tau. Tele le mau he rota. Tele le fili mana au sa te mawhai e le petia. Ma lama tia lo to soifua ma so mato wola. Ai pei tai. Sa au ai pea ma mua au ma muli au. Le atua ma nana to e whaasinoa. I ala tātou te sola ese mai ei le fili mana au. Nea ua tau nuu ai ma le saunga le mū le tātou savalinga o le nei tausanga. Ua toe o se anga o na wha i wina lea. Wha mālo ngalulue. Wha mālo tautua. Le tausanga fau ua fau mai. O lea tua lava na wha ite le sola anga Iosefa ma Maria ma le pepe. O lea tua foi e wha ite i mea le lei. A wā le tatou savalinga i le nā tausanga fau. Ina ia tau nuu ma le saunga le mū. Le nei vai tau le mālosi o le social media po upenga ta whailangi. E peo i o loo alu ai le sola anga nisi. E sa ili ai le file mū, sa ili ai le saunga le mū. E o leo wa whamanatu mai le tala le lei. E le ia sesi tātou te sola iai. Ne ia sesi tātou te sulu iai. Mo na o lea tua. E le ngata e nai te whaasino. Ai nai te ta pena fo ile no whanga e sili o na saunga le mū. Ma file mū mo i tātou. O lea tua lawa. O ia o le leo ma moe le lei. E nā te sila fia le lei no whanga ma wala. E saunga le mū ai o na tangata whātua i a te ia. I have chosen verse 16 of the Gospel of Jesus Christ according to Matthew chapter 2 as our main text, and it reads, When Herod saw that he had been tricked by the Magi, he was infuriated, and he sent and killed all the children in and around Bethlehem who were 2 years old or under, according to the time that he had learned from the Magi. The theme assigned for us today, according to the Efakasatus Faitawaso, is Flight to Safety. Flight to Safety. People flee when there is no safety. When a place has no peace, only violence, fear, and confusion. People naturally look for another place where they can live in safety. But there is also another kind of fleeing, the flight of our hearts and minds. When we face the pressures of life, when our faith is tested, or when we receive painful news about someone we love, perhaps sickness or even death, our hearts can feel shaken. Our thoughts and emotions begin to run, searching for a place to rest, a place to feel safe again. In the passage we read from Matthew chapter 2, Jesus was not in a safe place. King Herod believed that Jesus was a new king who would one day replace him. Because of this, Herod began searching for ways to kill the child. But God was always there. God protected his son because God is a loving God. He never leaves his children in danger. Instead, he guides them to places of safety and peace, far from the hands of their enemies. In Psalm 23, David speaks about the saving and protecting love of God. He uses simple images to help us understand this love of God.
David says that God is like a good shepherd and that his rod and his staff give comfort and protection to his people. David understood this picture well because he himself had been a shepherd for his father. A shepherd watches over the sheep. He carries a rod to drive away danger and a staff to guide the sheep along safe paths. In the same way, God protects us from harm and shows us the right way to walk. And that is why David finishes by saying that the goodness and love of the Lord will follow him all the days of his life, and that he will dwell in the house of the Lord forever. Brothers and sisters in Christ, this is the gospel message for us today. We have come to the end of another year of serving God. The journey has not been easy. We face so many struggles and many heralds that try to discourage us. Yet, God has been faithful. He led us away from danger and brought us safely to this moment. Many people today turn to social media to find peace and safety. But our true safety is found only in God. He not only shows us the path, but prepares the safest place for his people. Jesus Christ was the little child whom Herod searched and tried to kill. In the end, he was arrested, beaten, and put to death on the cross. But he rose again, victorious over death and the grave. This is the great sign of God's saving love for the world, so that people may find true safety in his eternal kingdom. O Yesu Keriso, o le tamaititi lea na sailia ma sueina e herota ina ia fasiotia. Na iu lava na fasia, ma fasiotia ma maliwa i lungo le sataru. Ma te soifua manu malo mai le oti ma le tunga mai. O le whaalinga lama lea o le alofa la veai o le atua i le lalolangi. Ina ia maua e le tangata le saunga le mu, i lona maa loe whaavavau. Ia tu maupea i le atua poto lona lava viinga. Nei se ia o i le whaavavau lava. Amen.